understand ko kuri na hanye mfu etaribona fast rame hayi lo hey mina into ni yakutlikinini uvula xindlo xo fana lexiya xo pfula so va poyeriwini vanhu ni nghena ni join ni nghena ka traffic ni to mara traffic i ya ka tlhatla ye luya i yakini luya ang poyela luya ngete mentwana ye luya wale wa ka makhuvela ina into chinto hey meni endlwini avula 2 room luya ka makhuvela yakini namuntu famba kwala yake wonyuma sisi hey ndawini abushina hey mungu 20 July hey ndawini abushina trafino hey mungu 20 July hey pumala ximbedwa hey July elani akolota tivancha timovha tiyima la gate yame no ni ri na mali nya xava cash yi ta vuya nuna a tirha vafana lavaya i ta yi vona yi nghena ni ko ku ri na a tirha vafana lavaya a yi vona yi beburini a tlha a yima hi fastere i nga va nga ni voni ku ve wa ni vona a ku hi mati ni ta hlupheka ku nghena movha la sisa mati ku zini vona ni ya kalani la ku cheleta la ku nikeriwa mati hinkwawo madziwa ni endlela hinkwaswo luya wa ni endlela nikeriwa mati ma ni hlupheki mina hambi wa famba ya nghena giyala hambi ya famba na murhi wa wena to kandziya ndlula hi famba hi na vuli majuu na ku byela mina wa ni twa trafina luya ntukulu wa mina n'wana sesi ni nga tlela na n'wana sesi na penga mina aka xipandza a xi ri la a ku i wa n'wi vongolela kwala trafina kwa ku a ni vona hi munhu un'wana wa ku rabelela ma ni rabeleli munhu na siku na rin'we a ni rabeli kani ni xava mugayo ka wena no kumbe ni xava xisaka xa chukele wa ni ku rabelela ni ka ni hola Allah a ni ku rabeleli hambi yini xipandza xo pfa xi ri la va ku luya wa ni vongolela luya laya loyiwa a ni ku hi ya ri nene nkarhi wa ko vunene se byi heri nghenisi wun'wana ya ta vona vinene bya ko bya hala manhlamba tintiho enkomi makhwela hi manhlamba tintiho wa mati i mati lama ni ngo ka a nga tshama va xaka wo va tisa xigubugubu va veka laha nyangweni va ku yindlo hetisa a va yisa kwale ka valungu mani milungu meni munhu wa ntima wa ni twa ni nga jola na n'wamakuwa kwa ri makhelana na penga ni nga jola na mani lava laha na penga hambi wo penga loko va ku hi mhaka u dya tiphilisi leswi to va ku ni khome munhu ni ripini mara u nga ni dya tiphilisi wa tamba lowu tamba i busy le ku tambeni laha ni nghenaka koho tambeni phela i tomi ni twana vhiki a ndzi vhiki wa niswona vhiki yo ri a nghenaka kwala a nghenaka na n'wanuna va huma va famba na mina ni tlhela ni ya lava vhiki a karhi a dya mali ya mina ni huma mudendeni ni fika ni teka vhiki ni n'wi nyika 50 rand namuntlha ku tlhe ku ta n'wana na n'wana a ndlula hi kwala a nga va na penga mpela yi nga va ku penga ka mina yena a nga tolovela so a nwa cold drink i ta teka luya na luya ku a rhandza yena luya ku va a ta nwa cold drink mara ya mehe a nge hi nandzu ta za ni nghena laha no loko ni yimbelela nghoma ni yimele hi timhaka ta yena leswi a nga swi endla a nga ni xanisa ni n'wana wa yena wa a nga tswali n'wana wa yena a ta n'wi xanisa tswala wa wehe hi ta n'wi vona ku hi luya i July se u nga tswala wu tswali se wa yi nghenisa wa mina i to zi ya nghena hansi va telela i karhi yi endla vuphukuphuku bya wena byebyiya wa ha ti endla xitlanga mara i ri munhu nkulukumba hi laha vakhegula tshama vona va nghenisa swikhalabyani va nghenisa swikhalabyani kwala vakhegula yena i lo khegula ku ya tlula mpimo ku ya fika kwihi xo va xo hlohlonya njhani xilo xa ku hi laha vakhegula vatswatsi hi laha va sesi nsolo hi laha va n'wajavulosi hi laha va manimani u tshama ku nghena ku ri na munhu emutini
Toita hi dyohela mundzuku xi hi byela putseka ku vuya kwahalani hi tele ku wa penga July hi n'wi yisa swipengweni a vula mina xona xixiya va fona va ku ku vuya le hi ta n'wi yisa swipengweni avuxakeni se na ta vona ku namuntlha va ta ni yisa mimi na July va ku hi ta n'wi yisa avuxakeni a vuya u vuyini hi luya u lo fika ku hokoko laha a nga zanga ni byela ku hi ya vuxakeni namuntlha a no aka muti lowu languta muti wa mina i languta muti wa yena wu fana na wena na i languta muti lowu i languta muti wa Madzivi wu fana na muti lowu wa ni twa musi fuma ni dyohela swo phuva mena ku twa vungwadza hi huthiwa twa swi ku tsandza hala hi la ku endlela mina luya yi n'wi tsandzini hambi i ta za a kuma yin'wana leyikulu ya ku ringana na ribye va ri tiva ribye kwava a ni n'wina hi luya a nga na yona ya ribye na van'wana va na tona hi karhele ku rabelela ku yin'wa xitarateni a ni lo rukaniwo ngwendza leyi kasi me vungwendza bya mina a ni fanele ni endle yini a ni fanele ni vulavule na mani no ni nga n'wi lava ni n'wi lavi mara ni ngwendza why swi ku vava ka mugwendza bya mina no why wena tirha swa vugwendza swa wena me ni ta tirha swa mina i ni bukuteleni Sambuku ngopfu a vona lexiya xi nga fa kwala namuntlha i kume xin'wana kwala a nga xi rhwalela kona a ngo kholo kwala a famba ka rhwala